kangjam Miss Universe India 2024 finalist. Ahan kamaksara mana kasi traditional attire se lit to biduna thopiri bani. Marak sida ekoi Miss Alu Leudai mai Miss Orange 2019 first runners up mahaksu masige marak sida ekoi na biring tabiri aduga akon pa stopper performer oina Miss Stella Thonawdam Dua Miss Femina India 2023 second runners up nasige kajakarba adugum dama traditional attire ase mayam ni mafamda perform tawi bagina bang organizing committee interesting amuka hadda tagat